Boa noite, televidentes. El siguiente programa en el día de ya luna lota brindis, seguido después 9 horas con impresión musical, 10 pasar 9 Saint Elsewhere con su siguiente episodio. 10 horas sorteo número 237, wegere número por show, 10 pasar 10 Shaka Zulu con su siguiente episodio, seguido 10 horas con Moneyline y mitad de 10 2 CNN Sports Night. Pasa un feliz noche en sintonía de Canal 8 y vamos a continuación junto con nos brindis. Alex, es Mario de Casablanca. Quería felicitarte por el programa. Es todo un éxito, ¿no? Felicitaciones, ¿no? Simplemente bien por un buen programa. Hopi por mes. Único cosa maya. Digi bon, kita tayo la bisa é mucho muy. Susuwo nang tataman blow. Danke, Robert. Escuchando criticando positivo nos sigue bo consejo. E fai chiquitava da debina circunstância na de última hora. Vou mesmo conhecer Alex? Producciones Alex, o sumo placer te presenta Brindis, un programa de carácter social, alegre y refrescante, de en cual ciudadanos de Corsou públicamente por compartir festividad y alegría mediante programa exclusivo y novo aquí. Brindis. Dona Antur, boa noite. Na primeiro lugar, danke mais especial para a sintonia de nosso programa, o programa recreativo Brindis. Televidente maneira vou por escutar rato passar, nós recebi e está recebendo uma quantidade de reações positivas relacionadas com o programa de semana passada. Para nós uma satisfação imensa e à vez uma estimulação para continuar oferecendo um programa diferente e recreativo. Bom, lá que nós assumimos cultura gente classe então, é drinks na banda e até nós start sali com o primeiro evento que toma lugar na Landhuis Chobolobo. Gerencia de Senior y Compañía recientemente tenía el placer de ofrecer un ameno brindis en el antiguo Landhuis Chobolobo na Salinha, que a propósito de presentar una variedad de cócteles cual ser creada exclusivamente por mencionado empresa. Senior y Compañía la druk miles de así llamada cocktail menu cards con lo ser partir naturalmente que vende e licor de Corsou. Esta hotel, restaurant, bar y cocktail lounge Nang meta de ofrecer tanto al cliente local, pero muy en especial al turista visitante, una bebida diferente, exclusivo y netamente de Corsou. Señor Norbert Visser, gerente general de Senior y Compañía, durante su palabra de presentación señaló la necesidad de ser diferente ahora nuestra día el turista. As we all know, tourists like to try out local cocktails. A pina colada is being served everywhere. Let's be different and offer something exclusive of Curaçao. Ne brindis aqui também estava presente o executivo da Associação de Hotel, Stuurgroep Toerisme, Curaçao Action Group, Oficina de Turismo e o próprio deputado de Turismo, senhor Renche Martina. The combination of the excellent quality of your liquors combined with the fact that the name, the brand name that you use is identical with the name of our overall product makes it an excellent tool for promotion. So we welcome you. I demand you to be present at ITV next year. Give Curaçao Liquor, Senior & Co. a big hand for me.
Después de dos discursos, he invitado por a quedar junto un buen rato escuchando melodía de típico Dushi Corsou y disfrutando de no menos que 2 diferentes sabores de cóctel cuidadosamente selectados para complacer el paladar de un itur. Barrio de Santa Maria há uma atração mais cerca. Um speeltuin chiquito a ser inaugurado por de casa de hamburger McDonald's. Recientemente Sharin y Mike Kessock han invitado una gran cantidad de familia, amigos y otras amistades en negocio situado en Santa Maria relacionado con la apertura oficial de McDonald's Speeltuin. Per tarde special aqui durante a empresa a apresentar mais cute de vestir para ocasião especial. Naturalmente, é invitado a ser recebido com champanhe, servir para Carlos Martins, mientras que chiquitina por refrescar mes com bebida não alcoólica e pasapalo, por cierto. Diez un rato después llega el famoso y legendario figura Ronald McDonald saludando de aquí un muchacho, en fin, de manera Ronald Sopor. Tanto de fondo ya por hacer escuchar canciones de manera exacta. Interpretada para nada más ni nada menos que Gerald Juliet con su guitarra y ritmo. Minister Winston Lawrence, que estaba acompañado por su muy a pronunciar un discurso algo promete que apertura oficial. Raccorda non solamente le parti economico, raccorda anche le parti sociali. E essa è algo di applaudire. Ma sopra è una creatura che também assina con Grand Smack McDonald's e non também solamente per dare su big, of dare su cheeseburger, of batti su chicken mandabau, of bebe su Coca-Cola. A me pensavo mi dico io a Ghinan, che da buon preparate le cose, mi risultata cosa comprendere. Ready? Here we go. Like ready. Let's make it, Jimmy. Okay! E de forma que Kimberly e o de Sharin e Mike Kessock acorta a cinta tradicional, inaugurando assim na Speeltuin de famoso palácio de hamburger McDonald's na Santa Maria, onde centenares de muchas lugar vai divertir a mês na Nanganton. Es mi niña.